Radio Basano. Radio Basano. Isha kese nko my papa. Reverend Koku Encheji. Sanswa na ye Queen Sierra. Kase onu so na mi hira no. Ene sen America kra bi ni a ye papa. Aya wo hwe jinwa no fe o mutakuta ye a ahina sen ye a triplets ye a ye papa na mi che ne triplets. Ebro che ne triplets no. Sanswa na onu so che obi bi saa. Obi ono ne hwan aye papa yo dina mi nchen ana ne ye ana erade so che o mama miensa ana Reverend Obofour say erade a che ne mama miensa ye triplets na wa che obi bi the same time there obehwe na nuonyam erade de ama ne ado odo ya o ye magana nyina no abema ebi so asom so enti se na me ni nuonyam asofo ashigo ekese obia na say e ni chiem enti na ye wa ene say ka ye papa share the bo share bushon bo say enkora ni pija na omo ho ye den kakra a say no hospital ko na appointment market ni adwuma sem no obama omo ka na aye nyame ne pe ene ye papa e de ka no aba o say ade yo Koku Encheji ene hokani one ne hokani o say abusuan yi omo so ka so de be ma omo ka ni ni awa wa mon se anya oda ya can yes a car paper can't say fairly was so down. I never feel bad. I am farmer. I come man. If I ever pangus Ramon and I presentation Yama Abusuay say, the Oka Biano. Nasmo ye Christo mi banya fenye do manye APC banye leboni wo fie woni bi wo papa Reverend Obofour nkonye dake nyuma jole maje ni jomo ne jole nweke kome na ekome ye echa kochon be mi ni Yehowa jole bi ye tempe no ni moko huta ko ni le Christo jole ko wole ni bia mi ke boni ni bi mi chomo e wa ha me fie o papa ke da bi ka nyuma jole bi ye ten ele no ni mi ne enwe chon e wa kwa ame ne ba kwa ame na kan ame be na ne no bi ni wo gbe ni bibi ni te no papa le domo mi ne domo Christo mi ne fe ni bibi ye ha me ne wu ame gbe ne e ha me na shi wa ke ba ha me chone e ba ma shi e ha me Benye la ka Reverend Obofour le e chela do fo chipon ka li le ko ka wie hu e ba mi nyu mo dromo na manage be ni be e hye ni chone e man se tuntu wo ba ya jan ye ba na chone e shi ahu shikon ka shi achu hani no mi hu e aha me shika na ka ya na ka chu ni na ka ko gbeke bia me yete na me nyu mo dromo na gbeke bia me fe awo nyu mo I can wish you am na fe fo e wo ka wado mo bie ayakrika. That's right. Oh, that's Shima. When you live on a few, walk also for a baby fair, or prepare for a few, trying a few. I know I can only embeber. Wanga, Mauko. Wanga. Womo papa loji APC says so moko bedon ma job Christo akwo no na sanfle na nu ehu ni fobile yo ehu ni fobile ne nyame yo ni fita here amene ameje swedrogbe ewo won kal choni e ha me ye che kabi kamo mo konkron le gba mi amen amen bi e ma ma ka oni le we cha no anam okobe silence Iron. That's right. You are not competitor. That's right. You do others follow, man. Yes. Yeah. You show them. Others follow. But they will please. Send our bloggers here and a medium and here. I'm taking coverage. The person will be back. Some of you are saying, you know, who said, I have a packer. So the mom. I didn't fair.
Wow. Mama, let's now. Sparking it to wow, dear. God bless The life changer. The triplets, the Obofour, the Obofour. Yeah, the man was Oba any susum concrete Muate. Yana Reverend Obofour na ya be ni pema. Yana na si bebre. Yana Reverend Obofour. Wa do ye kesi a wa ya mami mei. Mr. Penyini mbani na nye. Sanya Reverend Obofour anke yente se de ayeti. Nde nyame adawro ma. Adia Reverend Obofour so. E me nde se minnie. Wa be ni je ma ye de na si bebre. Nyame mani hire mbu so. Obonefo Obofour ne so de nyame mo fada no ntwi fo mpia wo twe. Edi kodu. Omana bri na bri nya ni din ko wiasa man se nyina wa do ye kese a wa ya mayen. Ye de na sesanyo no anka. Iron boy say ye hia. Iron. Wo ya iron ampa. Ye de na se. Say no what here. Father, in the name of Jesus, yes, Lord, we stand by your authority of your blood. Yes, Lord. We commit this vehicle into your care. Amen. Some favor upon their life and lead them to go on successfully. Jesus. As it has come from the hand of a man of God into them, Father, we come against any negativity thought of anybody against it. In the name of Jesus. Some favor upon their ways. We bless this car in the name of Jesus. Amen. It will go and do beneficially to this family. Oh yes. Father, as they worship you, you are their Lord. Show your lordship upon their life and lead your way into their life. We bless this car in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Original iron. Will you try? Iron back up. If you can't follow us, chop our back. If you can't be us, chop our back. If you can't be us, if you could be fiancé, then blame me on the way. No one who children mancasa. I had the answer better. I don't TV for him. Now, what boy and Reverend Obofour, no jail fell so. Nambla friend Susana, you buy no. The quest of Nede. You call Pinkiski 1 hour fraud. Kimpiski. You call that I am Shangutin. I dear why my head. You quite a kind.
wɔhwɛ yɛn papa na ɛnɛ so wɔse yɛba Saturday no na wɔamfa yɛn anto fam wɔgyegye yɛn do na ade biara papa no ka no wɔayɛ no pɛpɛɛpɛ asase bi so wɔgudu a wɔyɛ ho adwuma yɛka na ɛsi wɔ fɛfɛɛfɛ na ka yɛn so nye wana na nka bi nua adoa no nye wana do obenya ka na ɔno mpo ne wana nda ɔbɛbɛ da fada wo ma ɔwɔ store me wɔ me store ɔwɔ store me sɔle ana pa na ma sesa me mo fla na yɛkɔ Aso wo wiase a ye adwuma na wo nsa nkɔ wano enkyinkyim obi nsa nyi ne sika enkokum obi ansa na wanya sika sa wo ti wiase a ye adwuma wo se wo wɔ ne store rɛbrada roma ya sama wa ma wo bi store wa ya wa ma ne ka kan you pa ye de me ka ho am me shlau amen ayo boy mentie de obi bɛka o ya me hyira mo nyina mentie de obi bɛka o mentie de Obofour wo bɛka mentie de obi bɛka papa wa ma ne ka ọmọ ni blog am ko nyam pra wase bo ya ka blog de ne ya onim de friend papa mo friend nya wo account wo treasure bills ni nya papa ade papa wa ye mi mpo bi aso be so mi mpo papa ma mi bi ma so mi so wo ma mi blog mi ka da me yo gboro na mi gina no fa ya kwado ayo ye be di wo chi atola hwe afi na obepeja dia ba na bebura adwe ne ntiase so efisa wo ye osi ade ye wo si a wo ye se de wo ahiafo mo bo no ya me be pega o na ma se nyina be wusa mpa wo ye iron boy omo mo ani efra no se be fra da amen amen ada bi aseba Momudu na ke moyo papa na o fro hare